hari ukuntu uvuga bente ngahita mwitiranya na benteke. Oya ntabwo ari benteke, ni Darren Bente. Kwa dusumuzi Darren ndamuzi Darren Bente akina za Sunderland na za ntabwo ari ku rwego na za Aston Villa na za Tottenham. Benteke Sinzi impamvu bitanu naringiye kugira. Ku mugoroba bavuze ngo ikipe izava kuri iyi side ya Arsenal na Atletico bo niko batoye batatu. Bavuga ngo nizatwara Champions League. Owen Alan Shira na Darren Bente izavera yose zizaza. bavuze ati niba ari kuri ikipe zikina zitazi kudefanda bo bashingira ku buryo izi ekipe ziri kuri iyi side ngo ziri complete ziri balance. Nabariko bagakwiye kuba bibona ko nyine urumva ni demi finale ebyiri zitandukanye. Imwe ni finale yaje mbere ya finale Bayern na Paris Saint-Germain, ariko icyo zihuriyeho zombi Bayern na Paris Saint-Germain ni ubusatirizi bwiza bwihagije pe budakeneye ikindi kintu na kimwe, bufitemo na Ballon d'Or buri gushaka n'iyindi si buri gushaka n'indi. Hakaza noneho indi demi finale rye rwose nta kubeshya. Match Arsenal na Atletico Madrid yaryoheye pe, bijyanye nuko usanzwe uzizi, bijyanye nuko nge nsanzwe mbizi kwitambika shyiraho agatuza terekamo kuguru hoya yaryoshye. Gusa icyo byansabye kwipakurura umukino nari naraye nogeje. Ndavuga nto wa Bayern na Paris Saint-Germain sinkwibuka yenge kureba match hano imeze neza, inambera nziza kabisa. Kuko nanone ngerageze kubona match ya Atletico Madrid na Man City. City yitsinda igitego kimwe barwana buri kanya. Reka nkubwize ukuri, harimo rouge iriya match natashye mvuga ngahwe umupira uratsinze. Nka kiriya gihe Diego Simeone abasha gusezerera City, umupira ariko ufite ikibazo pe, kuko yaje ayikinisha ibintu bibi, arafunga neza hahandi ujya kwataka Atletico Madrid ugasanga aba defenseur inyuma ni barindwi, hahagaze umuzamu inyuma yabo kandi nawe utoroshye ya no black. Ariko uyu munsi Atletico urabona ko irananyanyagira igakina umupira ikagenda. Nyuma yuko bongeye n'umusore nka Demora Lukman ntago bagifite za busiyo zo kujya kuryama inyuma, kuko barabaho busiyo kujya kwataka kongera uyu munya Argentine gushyiraho mu Faransa. Ubundi babasawe bari kutwereka yuko iri gukina 4-2-2, donc 4-4-2, ariko hari ukuntu ubona Diego Simeone bigeraho mu mukino bikaba 4-3-3 mu buryo bugaragara. Zabashye bakira ku mpande Ademora Lukman akaza yunganira Griezmann ndetse na Julián Alvarez. Atletico Madrid ukabera ko noneho yatanze na espace ishobora gukina umupira. Nabo mwaje bitego nayo biratubuka, Barca ari kubisa inshuro ebyiri, ariko bikarangira ariko we mu rugo ari ukuntu afite ubunararibonye mu gukina imikino gukurakuranwa mu Diego Simeone. Niyo mpamvu ubushize navugaga ngo ubundi akwiriye kugaragaza ko umwaka utabaho, reka mbivuge gutyo. Mu gihe amaze muri Atletico Madrid aramutse atwaye nk'igikombe cya Champions League rwaba ari urugero rwiza rw'uko umwaka utabaho. Ariko naba akomeje muri bino bintu ashaka kuzaba arabanye naho muri Atletico, ahita nyiseza nkitwaye ni ukuri sinkubeshye ukajya gutoza Chelsea. Oya mwabita njye kwicara nkaryama nagira nkaryama nk'umwaka. Turamukeneye, aracyari muto, turamukeneye naryama nk'umwaka. Gusa niba muri nyagarutse muri Espagne Diego Simeone nabaretse umunsi muri nyaha wakazi muri Real Diego Simeone uzongera amasezerano indi myaka 5. Nkeneye kuzabona mwafatanye mu mashati giye. Ntaga gifata amashati asigaye. Muri nyasigaye yitonda kicicicye. Muri nyasigaye ntaga yiturize. Muri nyaratuje. Uko asigaye atuje niko asigaye gutoza. Muri nyagiraga amane. Sigagiraga pira karyoshye. Yagiraga amane kabisa. Yebene bira nuzabusore. Uzabona Atletico Madrid akiza mu Bwongereza. Akiza mu Bwongereza araguruka gafa gasonera bareba. Abemara ati nanjye niko nari meze nk'umusore. Uko uriya muri yaje mu Bwongereza, Ferguson imyaka nk'iyi muri nyafite. Simeone banamubaza aramureba ati ni kuriya natuze nanjye nuko nari imeze. Babonye Sinasira bayigira yageze mu myaka ishize yari kutubasha, ariko basigaye urareba iyo shusho ya Mikel Arteta yagiye gusuza Julián Alvarez mu bakinyi batatu hafi bane ba Atletico Madrid yari yabasuje n'abana bakokere yabasuje, ariko nyine reba ukuntu ahagaze umuntu agufashe kuriya ntagufumbatiza abaguhemukiye. Bahise bazana ifoto nanone yigeze gusuza Declan Rice muri West Ham, batebwe nuko amuzana hari ibintu yamusize. Simeone babimubajije aravuga ngo
umukinnyi nk'uyu nguyu w'igitangaza ikipe nka Arsenal yamwifuza ati ntibitunguranye atari ko buri kipe nk'iyi nziza yakifuza umukinnyi nk'uyu Arteta bamaje sinjya mvuga ku bukinnyi utari w'ikipe yawe ariko nibyo amwemeye akana yasubije nanjye nakemeye mfashe kuriya ntumfumbatize waba umpemukiye gusa buriya ngo ngo Simiyoni na Noza na Arteta bajya bavugana cyane Diego Simiyoni ngo na Arteta yavuze ati tujye tuvugana atoza ati ngo bajya bavugana kabisa baraciringa ngo bajya bavugana buriya Simiyoni na Arteta ngo bajya bavugana iki dushyire kipe ya weekend iyi weekend ya Champions League mu izamu bashyizemo David Raya nyabago zitandukanye Upamecano Iriko ni ya Pope UEFA. ndetse na Gabriel iyi ni ya UEFA kuko arara Upamecano habonaga umuntu wo muri habonaga muri Costa Oriente mu yindi kipe nta ni yari kipe cyangwa shoka yari kipe iyi cya rero gitego harya Neves yagitsinze ahagaze mu ruhande Rwanda Neves rwa Starisic ndetse na Upamecano ariko bose bari bahagararanye ariko harasimbutse arabasuhuza ariko yakoze action y'igitego nibyo yatsinze igitego so hagati rero ubwo n'abadefenseri batatu Gabriel Pope ndetse na Upamecano bajya ku ikipe itari Harry Kane se yabimaze hagati Griezmann aje gukora iki hano tari Harry Kane se habaye kina cyabaye hagati ni Vitinha John Neves Kravakelia Olise imbere yabo ni Griezmann Luis Diaz na Dembele ibitarimo Harry Kane birahomba naka Griezmann yagombaga kujya Harry Kane kagrezo kaho kinya ariko yaho kini yatanze iki ese yatwaye umwanya wande wago Harry Kane ariko nibyo nta Harry Kane nta cyabaye ese ni ibiki bashyize hari harya ugomba pe hoya ndayirashe wewe washakaga kuvugana umuvandimwe Lamine Yamal Lamine Yamal nawe Vinicius reka reka mujye mureka se haranda bayagiye abantu tuntu kudukwasi haranda bayagiye ntawe uhari mujye mureka kujomba abantu tuntu kudukwasi kwasi ari mwizamu nagari tipo kurayani none se ubundi iyefa iperimeta gute gukora ikipe yayo iziko Real Madrid itabarizwa muri ibi bintu ikabikora na Barcelona na Barca uziko wagira ngo ni CONCACAF shaka morogo yare yarushaka wishyira wenda ariko niyo yabiri ku ruhande wenda akwa kundi basesetsemo Bellingham ariko ari anihaje serogo most goals in a single season UEFA Champions League Barcelona ibintu ni sawa birasa neza PSG Bayern Barca Bayern Real Liverpool biruzuye saba se ubundi bazifite abandi babajyahe abana nk'ibi bintu ubibajije Brian Mbwemu yahita abona byanditse muri mabazifite iki muri hieroglyphe hari umuntu ari wanyemereye amafa muri hieroglyphe Brian Mbwemu ari gusoma nk'ibi bintu ni hieroglyphe nyine mabafite iki hari umuntu ari wanyemereye amafa ubusebuka yabivuga iki cyabitanga igitekerezo umureke mbabwiza ukuri abirimo ariko ariko abirimo nta data ntacyo ariko biratandukanye na Brian Mbwemu rega Brian Mbwemu yambaye umwenda uriho inyenyeri umwaka uterega izo ziriho inyenyeri Brian Mbwemu umwenda we uriho inyenyeri 3 iriya ndirimbo bayumva nk'umusamiro wa radio yashizemo amabuye hari abandi bantu muri ibi bintu batazi bivano iyo mureke mbaterestere kwa gatanu kuri toilette yo kwicara ugasutama kwa gatanu hari umubosi yari yanyemereye amafaranga ariko sinanzi ko afana maniyo noneho hano turi muri deba ya Man City iri kurekarama ngo imikino ni myinshi tambwira ko wikozeho narakubwiye ariko ndangije ntanga urugero ndavuga ntizumve Kariki n'abakinnyi be barekarama ko imikino ari myinshi ntashye ndamubaza ntize mvandi ko ka message ntakaguha tanze urugero rutari rwo ruhese ndamubaza ntize uruhi ati ni gutuzana United mu biri warayabuze se bazize ukuri ibyo narabikubuje ngo ni ugucumuza abantu gusa ngo kutwumvisha ko nta ndogo dutura n'igikombe kandi iyo ni inshuro ya kabiri wihemukira gutyo ubushize wa umuntu yagiye kutugurira n'umufana wa Man United amarira aramanuka ukayabona n'umugabo pe ndicaye mpamagaye umuvandimwe nturukoma ruraguye atereka nkubitema kapira ndaje aza yambaye aka Liverpool umukira turase niyo wahamagaraga indi nuriya nari ngiye guca wa mugani waciriye Raul Asensio ndavuga reka mwihore yigize gute yigize ite yigize gute ikirigasi bayagize
nasiri wagiye umenya ubwenge ukamenya kubana n'abakire koko sha rwose umukire wanjye na musuhuze rwose yarambwiye tutanze wababaje abantu ati nta soni uravuga ngo United ngo ntibiyireba ibyo gusubika imikino ze United imikino yayo irayikina ikava mu nzira kandi bayanayitsinze uyu munsi yasohoye icyegeranyo The Athletic ko United yahombye kubera ngo gukina ku wa mbere kuyikinisha ku wa mbere ngo byarayihombeje naje gusanga ngo bagira ngo bayibutse uko gukina mu mibyizi bimeze bimaze amezi 7 reka kitagira gutese idakina mu mibyizi ku wa mbere ntimubise mu mibyizi nyine niyo mpamvu bayizanye ku wa mbere kugira ngo bayibutse uko mu mibyizi biba bimeze mwareka nkubwize ukuri uretse na United nabonye match ya Chelsea bakubise ku wa mbere saa 10 ndavuga ni Chelsea hano bari gukohereza saa 10 kabisa wirwaneho naho ibintu saa 10 Premier League ku wa mbere utaha ni saa 10 koko match ni saa 10 na siri saa 10 z'amanywa ufate Chelsea no Chelsea bwayo z'amanywa upanga uti match uzayikina saa 10 z'amanywa ku wa mbere ko batangiye kwikora ko barimo kubona ari abanyamerika ari kuvuga ati ikino nko muri Amerika oya birakabije Amerika saa 10 zikaba ari mu gitondo ngibyo gukorero uko byari bihagaze muri UEFA Champions League muri kimwe cya kabiri ubwo no gutegereza imikino yo kwishura Arsenal zabaye igaruka ku wa kabiri Arsenal ya Mikel Arteta yahisemo kuruhutsa abakinyi barara n'ubundi Madrid bakora imyitozo ya mu gitondo yoroheje babona gufata indege basubira mu gihugu cy'Ubwongereza abahungu bafite akazi uyu mwaka pe kwisanga ubundi iyo umwaka w'imikino ugeze hano ukiri mu marushanwa nk'aya ngaya abakinnyi bawe baba bakoza akazi kandi uranabibona kenshi nka match irangira badahumeka cyane buriya ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5 iyi kipe kiri mu irushanwa iyo kipe batanze ibyishimo abafana ba Arsenal ku matwita bo bishimiraga ko barangije ukwezi kwa 4 batavuye ku bikombe ngo ko ukwezi kwa 4 ubundi ngo kwasigaga byose babivuyemo kako ngo ni ukwezi ngo umutoza wabo badahari akanizere ko itakirimo nka kwa kundi kwa Deus hagiye yavuze ngo irahinguye kisaje koko gwepfiriye uyu mwaka n'ubikine w'ibikombe umwaka ntago ari uwo kuguye iyo ngiyo ku gasi Deus yavuga ko Imana igutindije yagutegera uyu mwaka irabitwara byombi shampiyona y'Champions League itanatsinzwe no Champions League icyamahoro ni cya shampiyona Champions League itanatsinzwe erega byose ni handi umwaka Arsenal sinino season ngiye muna bizarangira ari gutya ni nkuko byarangira ni nkuko byarangira ari gutya harimo Community Shield izahita cyane muri kwese zitangira kandi nayo tibarwiye season ariko cyangwa ko bikurikira iba yatangiye season na Super Cup ko ni muri season Community Shield na Super Cup biza muri season ikurikira ubwo ni gutya no ubundi fa kuroga si ukwica umuntu gusa no gushinyagura ni ukuroga none nshinyaguye gute niwe mvuze se ni igitekerezo ni nk'urugero umbajije kuroga kandi ndetse ndaroga ngo ndakubajije umbajije kuroga oya ndakubajije uwashinyaguye n'uwaroze bose ni bamwe oya ntago ari bamwe ategeko sana kimwe icyo ni icyizere gike ngo sari baratwara barondoro mama Premier League Champions League na World Cup ngo ayitwaye ibintu zagize kubikora barayimwima ariko Varane harya Varane ntagitwaye Varane yagize kubikora gutya kabisa gutya bimeze gutya kuri Saliba kandi yawe yari umufaransa kandi n'ubundi yasimbuye Varane ntayo bamuha kubera ko ibintu byose babigize abimbere Ubufaransa nibo bitwara Dembele azayisubirana naba yageze finale n'abageze finale ya Champions League naba yageze finale ya Champions League akanatwara ikisi agatwara ikisi Arsenal ikamutwara Champions League bazayiha Dembele